Ha din belayok lom ya ki jing tip ki batikna halor ka jing yo rung tu kinong Bangladesh India lingba ka jing rap jong wei brio beratip kerteng kum sukur janab Sheikh ki pulit kari buhai ki lapan apsirip banyok kem ya uni brio haringkat ki brio ki ba ula penrung se India lingba ki khaput kame kliabat Bangladesh ha kani ki jing pen apsirip kem sim layok kem ya uni brio hande ki layok kem ya khandai ngut kinong Bangladesh kenthop ar ngut ki badang hapo ka khat pras nem karta layok kem ya ki habernihat outpost kat ba kidang wan da kawai ke sumu tourist kabadan yo registration number AS01EC 3528. Kini ki basya kem kita beratip kerteng ke muka kali Sardar lai penrius nam kerta Hirani Dili Mula lai pos nam kerta Unjila Sadar lai pu ars nam kerta Rabia Begum lai penyus nam kerta Panna Kamal Hussein sau pu ars nam kerta Poppy Hasu Mula Arpan Rius nam kerta Sonia Sheikh Arp Saus nam kerta Subha Islam Arpu Pras nam kerta Saja Udin SK Arpan Rius nam kerta Bat Arngut ki weipat ki bahapo khat pras nam kerta na pedang kini ki belasya kem prangut ki Kynthei Superintendent of Police Kariboy VS Rathor ulaong baka jing toket kerangya chakmat kam hadian ling baka jing trelang baki pulit jok Assam layok ban kem saya sukur janab Sheikh na ki belasya kem ki pulit ki layok korup ya ki kot isla ki bathok kum ka Aadhaar card pan card bat ki weipat ki kot kisla ki bathok kila phla ba kila rung syame klia ling ba ka Dawki la register case ki hanong po police station ba la pengat haki kendon ba pher jong ka BNS